Di sambulo binagtali sama di tos tu tol cukuna singa karena lo mau ko sa singa tu sistem ni ko ni kitini kalima ni singa ni pulong ko kotoman tapo di binagti boleh beto ko di binagani punches scan and win exciting prizes this Diwali and andre dengan modemo and VTFM no monito kan ital ko mic rando ya mika ngalo mula engonde Messi kakak au sa ba mburo tal to kan bike moni na lu baby ju ni sanding kita ki fono tani moni sala ki pakai tiki tiki tunde kinan moni takata kan moni kiran bula torda ke mai Australia New Zealand Amerika Canada, Switzerland, belum nak mita signa. Sabang bulu tu ni bikin ni, nak kami nak ni kena buat lele pun signa. My Switzerland, nak kita bikin ni tu kan ni, nak Andre dengan modem. Dorang nak. Apa bulu tu kan ni basi suku tu nak kami nak ni kuat apa bulu tu ni nambasi ni Ashnil. My wrong term sekolah benar-benar mana saya mutu main biar kami tahu sarap nambasi ni bunin tawa kena nraiva o seni nawa kena check out box do bula benar kena pas dia tahu sarap saya kena lagi nambasi ni waimbau kena nraiva solo wana ni benar nambasi ni tadi rongo pe ni matching gioni mua wana ni benar ene les ki vale na kami dai saya kena ulah kira kira ni namara mati kena mambutar tu ni bayar kami kena turang tamu listu memang mana tite soal ko koyango soal listu men radaka soal tamu boleh gue vale bagai itu nama musik nama wal niango tu minta tu minta dalam biluti nimber ni tu bari tu nak karuan ni wasi ni non tabe ngarabe nak kami ni belum nak kesana ila roko takala mai buni sen reketi madwata sabang bulu tu ane nak kami nak ni ko nandre dengan mo dengo beke muni ken no muni bubale pom bulu tal tunga ni ngoy varandoli maimbao tino o mika amramo o mereo ane batake jutino pina bole mo sama cumai nandre dengan mo dengo pambulu tal tunga ni beke muni ken sarna saya mutu mingori ena lo menimbasi ni bolad nambasi ni nawa nandawa nepani yana ocho sintiri pena kami ni kuah apa ni bina kata ni kuah nambasi ni disi sentuh kan nambasi ni disi setai mula nana iro kata mandre bina boleh besar na siapa mai yana kami ngai boleh sia kere meke tu ngai bono ni memang mana ndre dengan modo ngana kami go o liki o tercio ana o mati o nem o boy lisi ke tu sangan itu telah tapong tu nandre dengan modo ngana be kami kasangan ni ngula tapi kina ir nangone kita saran ni koro tumbu mai madwata yang boleh sia na puno tapong ngoni borong tu kina ni be seviti kena be seburu-buru ngone kita saran ni koro tumbu mai madwata ni sambola benaka Wambul tadi bikin nanti bayang mentana basal tadi nanti menentu bakulo dia bukan di bakal kai. Bukan sih kata mau ngoleh cukup main Jerusalem Road ditulis ngamen aja. Ngutami banggo ngutami suba. Setapi kita tak bakal kai. Itu lo mantan lo dari tu dong kakin. Rona motu kan dona twin cap. Usan somungi kau sama ni targir tu tiga. Itu kun ni mati ni cukur tu nama motu kan. Bukan sih kata. So. Itu turang apa sih? Korona top speed tu ya, dong roro ya, orang buat kita motor ka, tini roro nade, di bola kan roro di Italia, napa nara rengkol. Jerusalem Road. Hah? Jerusalem Road. Boleh kesana kami nara nabo di MGM. Awa post tak talang na post na no pada Facebook. The most dangerous drivers in Fiji are the taxi drivers. Oi. Au suka na sigile ni singatam, mo suka na job, au murito na main road. Kala ko na din na center point mo korata le ratundoi. Iyo. Au lain jika mo, au sa awang kamane din mo satos. Au to sarangani lundo na taxi driver, no kami kami sa ngo, pepem. Kita ko salvo ngo matang kubang goilu. Ui. Gaya na mo ko ande una sini muriko. Kono no mutwa au de muriko, no de muriko na kono ko center point, no sto yarbi. Kono iko. Kono yo. Kita ta loko sa kelene sana ubang, hey, what's wrong with you? What's wrong? Oh, tuli ko, hey, oi ko singita ko so nga mi matang no na dinay kya. O mura saran ni pa bunon tolong. What's your lesson? Kaya ko tamo na lesson, rete na yo pango sa sonan driver pa e so nga na taxi driver. Sa nga New Year todo ko. E so na taxi driver ni san driver tu ko kunsal. Meretan to na passenger me sa tataruman to talana sa kunsala. Tawiri. Itu bu ya. Minta yutan tu menunggu selalu. Sa sonan driver pa saranga na ibici na kono ko. O nan driver ni taxi. esonga na driver ni taxi. Nanu cukup rokok guru biar ribu cukup. Saya kau ni dapat tu bawa tua. Esonga Yang mereka ni rekodo mereka di berapa waraka nggak nangga yang nggak nompas dia nabi ke mereka ni cukup talangan anak retas ya nabi kamera nasulir kaya lo malah kata kecubir Mike. Saya mau pengumurian Allah ni salah. War me tak kira bang kertas ini namun kamu kau tu minum bos. Pengumurian Allah. Nah kau ni salah. Saya orang ngani oi kon reba cukup. Right. Undolu nan reba. Entah bang kata apa cukup orang salah. Satu mata nan reba ni lo reba kata orang salah. Gaya tu talen lewi ni benua. Era bang kata tu na footpath. Good. Ena sini orang salah. Kau yang moroko. Right. Nanamu lese ni. Iku na torbango.
Igo mo lope ta bango rini kachiki. Indongan chiki ni plastic lelai. Nengo ne ko nasanga ni rokoba kina na lesi ni gori. Ena raw ne ba mo bota kiko. Ena raw tala ngani na kauti ku sara kina ngara katundua. Melobenas. Rokoba na mo lesi ni gori nang rokobi. Ongo na ndende ngamodimu. K-Punches. Scare and win exciting prices this Diwali. Do to bola Mikael, nindo po sota di mundo rokoba. Sari berber. Do po sawara me wochi no posa. Ocha sangai on moiko. Already ku chukona bi ngona kedi nindo po sochi kuta. Quando tali? Punches. Scare and win exciting prices this Diwali. Ara da ella pa. Tera posa. Sinne posa. Do sambulo na katala na sa mo chungo mana Sida Meats. Sida Meats nga koi may Melbourne may Australia. Do sambulo na ka Tex Vasu Chesoni Rokoloa Ratu Sikeli Tambakaudoro Seini Finau o Zek Sauturanga. Chopera diri sabanada ke Abdi ngona ni South Africa pataki Oa nangona ni Papua New Guinea. Era daga tu and rokoni program ni nek and andona bucho ngona Sida Meats may Melbourne Australia. Do sambulo na. Vamos ni tabalengo tabailichi samsar my catering my Perth my Western Australia benar-benar sarto we celebrate con Fiji Day and yakabi di singa Borwai my kya baru di benar katian benar-benar sarna do di kita tonton andre dengan modemu and bi yakabi to sarna mapul tanga bi rona inima benar-benar sarna sebetu mai ki lewane kurlala cukup gue koro ha vam lebih gravi Omo tini nagi lustal cuka na bulo minggo na wale besar luwe na sebetu mana kabinai mai. Singa baru ai le besar na be yani anu le na be koro ra maru takatu bana nu metiko na kena dambe na lotu. Boni nu bina kaberto mai sawa. Mai ne atu lau bidan ne ra maru takatu na kena dambe na lotu. Goya sa donan ro bada na mbaki. Na non rabana nu men na singa baru ai. Na kena tikini singa. Yambaki da bada mi kena lotu mana mata so mai tu mo mai lekam. Yambaki da. Au sinta ura ro. Ambaki tini ko walu tolu sanga bulu kalima. 1835. Nambaki adambe kina mana mata sa mai tumbo mai lekam. Iko lai dan ramara to chukara kata mai tumbo and mata sa tina kena adambe na lutu. Sangai bakati timai and non tapon tapon bibina kabir na kata mai tumbo mai lekam ba. Non ratingo mana rarama. Mai tumbo sangai pakati te non to bici narara mani lutu ni cisu karis na wele besar malo bula we kem ligat sar mana ya tulau ya ken maro te to soko bibio ya wani ni bina tuni na maro itu na bambauta ni lutu pakaristo era no dobro lo mo jon pigirin oh boleh naka my boy boni ni bina ni ngarabi wa mi vital to ngabe chief abate ki nods Manoj, dalam tu friend ko. Sama tu menggorin tau te kakanan rau. Bengkara boleh goreng mena usur, mai budi road. Pina boleh besar. Endo tal tau mau George Pickering, maleti ko tadi. Goreng na ungai mero kata tunggu, beta lah cerna apa tekenan itu umbulan itu mereka. Numbul itu maybe. Itu melomai buna. Woi, gori tal melomai buna. Tal squad melomai buna gor kita nalalanggo, COVID-19. Bani ini beraka, my boy. Oh betul ni mortak satu na bengkara itu bengkara semara. Semara. Iyo. Kalau memang bisa tu bikin itu kan orang kaya ni, itu makan orang tua angun ya. Ongai no ketua si Manoj. Tambu. Bani ini beraka. Orang tua Semala, orang tua yang kau di balik itu nengok. Iya teman-teman terkeliling kau diam subur. Yang satu ngomongnya si Manoj. Itu akan Manoj kile melo mebuna. Kono Manoj ngaya. Hey, my boy, kamu ni melos teki Mikeliti. Kami ni nak bikin ni bantuan Remi Keria, RSL, Remi Keria boleh berenang di buli. Membuat suara sepak kutungan gue bamba. Harus tu mai bang, bibi orang Remi tai kita, tamai senyang kona. Kosan kali drop tour tu nangan ni memangnya apa? Nangon serango. Sama itu, saya tahu drop lah. Iya, semasa drop mau tiasa nggak dokter sulis. Sabar ni berangkat tadi. Orang ni berangkat lagi, turangan itu mai nombor tahu. Boleh nak turang naik Mr. Nawang Palabu. RSL terang. Bukan boleh tu bikin meni. Karena kami di kuah rese murid cuma kena ngoni salah na tua leita. Meata ni nombor tahu. Dan boleh nak karena mereka tahu ni sama cuma na dolo ke vitilebu. Saya bukan boleh tu bikin meni nanda dengan modem. Au pakaian rati gue ni kita nak mata bu balik mai malanga mai tabiu ni. Na pakai Maria Goreti nunggu ada Nemesio. Saya ni boleh tapi kena JJ. Rauna fama boys o nemesio ngango mai chamani bolo naga nemsa pa bolo tantungan gore mi tum tikat sarna barong tum gore mi tabi ni mata kita bini na mata kali mata ndonong kayo to kamu cuko kuno na bengara bina naga le singarua ya mi ko kedo cuko sama mula na bi coach
Ni mataka kita na cukup mai waya bu mai tawini. Ndo bulan na mai tawini, mai som. Oh, orto na itu doa ni ya? Itu doa ni ya. Pamur tawini kami dekat sarana bi korkor man mai tawini ra mi tawini ra ni mataka dan gele sote ni na bu bi ngara. Lemo men na lemo rutubika. Erdo baru modal tu kemana dan kemudian kita sama ambul tadi. Mita signa kira tu kita sarana leni bubale me we mangera. Oh ni bilang tu ya ni nekah bilang. Wati ni ngora se mbula me kina beta be ngora se daru kina beta nama ki. Tadi. Bubale magi mika. Ya. Ngora se daru kina mama. Tapi ini nikila apa bina kau ni? Ngunoi. Daru mo se mbula me kina tapi ngora misanga ilus tali. Misanga gali. Karena gali rete telepon ponu ika. Iya, sore bing sao sore puni manggo. Oh, tadi mu. Dan grade kamu dengar itu kau nak ada punches. Scanner video. Sending prices this one. Oh, sekarang kita ketemu sekitar kau nama di talon kita ni. Iya. Saat ini aku semua. Lelo rete telepon sore bing sao sore puni manggo. Sore puni bitavio kantor bodi tu nongol di torbo. Ni sambulo na katamay ng mga modengo and beto ko ni pinauchingan ay Punches Scan and Win. Exciting prizes this Diwali. Isa ano bang mula sa ito mandabi? Ouch. Ouch mama. Ouch mula. Paula roko tu ikaw. Dapat to kanin tamtam dito mate na palimbula lewe suba ng ono ko. Kito sa ko ni pinakachukan ni. Ni natutolo na ng bula. Men listal mo men may karabital ni tabi. Wal ni takata. Sa bang bula tungan ni be Chini de Borra pinabali sar na pingkarabi pinakabi ouch. And na palimbula lewe suba. Kaya kimunto kita sar na maramanasi. Ken turang apa ni daw pengkarabi kem tu talangana charge daw sama cuma ngoran paling boleh besok sama kau ni pinak tu ni na pinak teh boleh pengkarabi pinak kabe out mama boleh pinak momo kalau ni balu mana Sarwan Street mai lambasa daw sarapan besinga boleh dengan muda yang kena nona bubale sama itu boleh sarana yang kona oni apa kau tu mea sama Julio Michael sa tu kena weekend dia kan ni roseng ni tu boleh na lerua ya au sapangkar yang kona sama ni sangan nintoni Sonia yang korbi ono mata sauci o sama nenu mame sa tu kimando kwa o sa meses bitadingu tadi sa mix tu sa tu ki hoji to kongo sa tu kuna mo ko bi ngai ni bangata sa bakko tiene na wono ni binaka ni ngai bangata o sama ni bangata kena korbi na boleh sa mo kalau ni mana Sarwan Street mai lambasa na yang kono lebu boleh nak sulia si wabu ke chona tonga mai nabingiri na baka singa mai mbua musundo juga na ngono go mai tambia sa baka tito ne na baka ni binaka na kabini ko boleh binaka mada peka ke seni rewa mai na tua mai sekaka ni sambulo binaka kaya berbalik baik saya kan nyoko ni yang nok kami dah boleh benda singa baru ye kau bakal mesana 6 bulan juga men nok berarti ni urung tal na milutok ni nok may nok na may lumebuna ko tu na sin torong ni na tanong manoj Bungun to nang wani sa ano na iyo tali na no ko iko kami sa ang man nang garni ko mo nandong garni ko mo nandong garni ko ba na kanyo sangga chu sa ke mo mati chu ko nok iyo dala mo ni ang gono do mo Sony mo garni ko imo ina dan karo chu dan kayo mo dala no ko to ngendo ano mi ba kontrol ko sa wolu to na mata sa walo na mata sa me busi Merang mo dinanto mo na ibiti tayo ako. Out of stock na wipes. Iko po sangke lebu na mo na uno ko te. Bisa ko tu ko lumisin siya. Bisa kita kaya sa mo mo wipe pa. Ulang ka teki ko sari ko. Sige, mene usar talo mo atu. Nama tangan no, coba murah tangan talo na mayo John pikir ye. O sige magsam mo tu ko ni ko mai. Ni ang bentar nagaro ni ko ya. Ni ko sana na sa cukup bukan ko no karoro. Na iya rata ko ketu sampai tu kuno sala pernah dari kamu tu bukan na porong cumi ko. Ira sakela juga. Mesureci. Iya. Mesureci. Mela mele mau. Mesureci mai uno ko do no karoro. Iya kesana ka. Au sana nga tegi kesara boleh betul di no karoro cuma ko yang ramana mo selalu betul mata sa. Mela berat tahu lu. Nama ni binatu be kem ni rekan tadi entau susuman maru. Bina bale my boy. Awari kita bale bengkar. Just pikiring sa kamera ko to kontra stelvo sa ka chuko tading. O ko santo no ko ndungu ni ako no ko melle mo natanga ni bunungu ni ako na dunno ka. No ka plan eh. Ko ni panggon.
Awal ini berapa kami minta semua manu untuk balik tenggele. Oh ini besi mati boleh main kami kuah. Untuk kali semua sih kata itu pun. Wah, saya kau nang pasti mental. Alesi kami itu pun. Kita na ni mataka. Kita nagai suka main singa warung buka. Oh. Tadi gue santo kan nunggu ibu kasar lebih gue nandere ngam. Kira-kira sarah utah. Kau sakit kira sarah tadi. Iku masaka ko nungun yang kono motua. Karena lengan cukup iku nyosa ngununga onok. Ese da nanu to, ese ni da kacun to bale. Iya, bina kata ke mongun juga namu bale. Nungunga ke sabe no kono cuma namu. Karo sa bulu kali manisinga usana singa ngungu yang kon. Tua. Karo sa bulu kali manisinga kono namu. Laka ngano ko sini sudu. Endo na mata ngungu yang kono bula. Au na kere bale tata ka mento to day off to kono. Right. Bada kesan no ka. Mese kan nenda kamu blen. Bada kesan no ka. Iya mongkaro na ngamu kuno no ka. Iya. Oi, apa kami na bago? Tumiam. Sampai tulsong. Sena. Boy ase gentleman. Ase boy chinga ase boy. Ih, satu saule. Iya, tulsong ulang banggo. Anjena. Tos tutor sartu na ngauna. Iya, pinabale bu tisu na bula. Pinabale bikim do na nugi tokadi na beto ko nito lebi ngonto doko. Iya, iko masulang cuma nambuli sa porong kema ko lunguna ngon kurang aja sudi selebi na kau. Right. Me ka kunindo mo mata to keo ngun yang kono no. Meski cukup na koko, ngun yang kono me borra tanan rendre. Me roni ato mulis. Ela me bu bale yang kono. Dete kamu temu, ano beto ko bina kare punches. Scan and win. Exciting prizes this Diwali. Bina ka boleh beto ko bina kare punches. Scan and win. Exciting prizes this Diwali. Ano bang bulu tuma tanan rendre kamu temu na kabina ko. Bina no mitungan ko nan rendre kamu temu be keto nangoni ni biti. Keto sama sartu ni go. Sai prusi. Bina boleh bina sama cumai na ngai bina no mitulanga mai bene to ngase. O tukuni. O Josh, o Narara, o Rocco, o Kawa, o Bamba, Nakuta, o Doungi, o Meli, o Takinudi. Waktu itu talaga na serang na pabibina numingo, bertu nandere kamu dengar tu sem ser cukup mai sai prusi. Na eka bibina kentai. Oni ni nato ni bi aroni ulimbau sa betemu garme Victoria me Australia malo eka bina bali sarana di kita ketemu nandere kamu dengu. Waktu kayak cimo di ratusaki ngona dormo ni ndreke cimo imado atago. Basi na ilang amba buturo rotu. Sama tu mana nandang kamu dengan biar kami tutup sarap. Kay amborasyon duta, may kilaka kumbulaw may buah meu sambulare. Woi itu cukup may boli mina di tukulo kay sa sando palo mga nunggu kay. Nin rondo sa buteriko kemudian na nunggu tahu. Kero sini buteriko ay tahu. Kero berarti suka mo nunggu saldo don memoria. Sama kita langsung mulai pakai ko nasa me do. Kenapa? Saya nggak sampai kita langsung mulai. Iya. Iya, kok aku satu kunci bisa kelas tadi cuma as a boy. Right. The boy, Iya. Terus sana kalian apa ini nangon naik sana pakai pasang bulu kira apa kata? Jadi sana kayak waktu kayak that man. Right. Ni orang sana tuh bikin nampakin buku satu kira kayak 50s, 60s. Right. Iku na address lagi that gentleman. Ni ko sana yang pakin tunan raw. Ati sana tamu. Death man. Kalau nggak bisa, Sana bisa utak. Iya. that gentleman. Gentleman pa kondo miya tunyon Iya, na gentleman ya saya kue like sekarang. You know, some gentlemen are still going for fun, like no fun. Baka ba ko na mo makin bola ni gentleman o kay bola takati ko nung gumin bola na boy. Eh, kung ano yun na? Ako na nimbol na boy. Na pauta na maraw na bimulawat kar na lewa. Yung may sahawat na kami kami. Sa ayo, sa mo tuloy bali bili mo Baka sa lore ko baka masa toso buti nung bola sa kay toso dagat to may numungero. Ate mo na sumumin ko yung nakawad. Belum na kasalas. Sama sa ko may nambuba. Nambuba, wali buka may telepon. Alam mo nilori na JB609. Buy ni batu dopan. May wali buka. May telepon. Kaya ka usahin. Kaya ka Ano ko kawa? Kaya ka magaling sa mulo sa mulo. O siya mulo po ito juga. Ano nung doon? Saya nggak kenal namun doon. Berarti nurut komi kono gentleman. Gentleman na laki. Iya, gentleman ba ya? Na satisfied na misalnya niko. Na nomula ko na itama kimamchikino kimamina boy. Alam mo masih rumit ko man. Ikan dalam boy. Masih rumit ko man na fan. Bertanya ko na ruang kaya ngunung sare. Mo fan na ke, kuna fan sumo man. Pada mo fan mo tige yung sona bakay orto sona itama ngasi sara. Oh, kira? Oh, kuku. Oh. Ya, fan sara berarti kami lebih tamat tak nak kasih res. Iya, sih. Kalau memang gue rana ber ya.
Ya natar kilometer cumi koi mai. Sang hindi na nota taste. Iya. Ya, Ano ko taste? Amat ang galitis mga tamay